Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kidikot jong lightly kisang balang bagan tup yaki HYC, WKHD, WKSU, WYF kila syapan sangi no haki pulit tang hadin balapoy hajan jong ka office UDC West Khasi Hills kat ba kidang yashim benta haka peace rally ban pau bat persya yakurukom thungkam thungjam ka DSC West Khasi Hills district kabalalong haka singi balang katayo hanongstan. Yakani karali la sedang na State Bank of India Nongstan taka jing temu ban penpoi sa DC office. Hakane ka jing sharp pensange kalau donru ka jing ya pen inya hapadang ki dikot te kisang balang bat ki pulut harangkat ka jing don langru magister kibala dawa baki kwa banyakendo bat UDC. Kumta hadin ka tu ka nepor na kaleng UDC ula sya banyakendo. Down, DSC, Hari Rajang, Katmabon, Hoy! Kasni nak kalian ki lai teli kisang balang ka WPSU bat ka HYC ang tak WYF ni la perlu ya kan ka protest rally balong jai manlet shadan DC office banekran ya kajing penlong kendrum kenram bat kajing molong bomlong transparent kar kom tungjam hakabalam akini kisni kalami kolong ba hawide berkapus LDA komtaktis para penlong penlong daga DSC kalau ba kita disebut kendrum kerap mungkin uksa kalau ba nakaliang UBC itu kepor wang ba ya kan ka typing test la penlong hanong Stone College pada kata kajing penlong hanong Stone College kalau ba kita core komputer dengan hanong Stone College telah syakta ban virus itu kepor ngila percaya yang bagi social media yang bagi press kalau ba ada tisha atau virus para tisha atau virus ba tak ya komputer baru di file juga DSC di file juga DSC kemudian flash up produk dulu but ana melak hirup ban pandemi kita result sheet dan kalau bah ke tu pol DSC bah isu mi sulak ban print tang tarik bah pandemi isu pun telik tarik yang ada tisha atau virus kemudian bah kita kispat komputer kalau ada penting kenapa la dai shisha atau virus kemudian bagi tu file la korab lut bat kena make sure kita tarik dia mentah kasih ngilai kendu UDC bat UDC ngilai keren syai ba nak kalian ju ba nang ne syakmat kuat nak kalian ju ban penyel page RT ya kom tu kam jam mari ngilabu sipun kijing tawa kam nak record keyboard kom ki video clips apa personal interview bat nang ta apa jika written test ki ban penbiang ya tagi ban screen ba ya kita kinong tho exam makim ne penon kam bakalan kin rat ki mobile kin penkam kin le boitu mah proxy te hakbre barkan ni kalau kalian DC wang bang lokat pat ini kalau bang tho da ke tho ya ki ba phim sunghun na kalian jungi kisang malam dan ni jong ki samlawat kam macam ai hau ya ke jing tho bat ngon sa tho robot usah tho mau usah tho ka sarkar bat ka sarkar kepenbiang kita ki jing kam bar khoi jong DC ke ba ngaru ngakloi ban penyaj baik jadi pelong transparan kumba talong kisnam ke lada kapor jong arun kemabi bagi kwaru ba nang ni sikmat ba kan DC kan sim ya kata kan uksa ka balong transparan kumba lale ki DC ba kama shwa te kita ki ke bangi ya krem DC pada kabede berka jing dawa jing ong ban pesangai ya kan personal tu ke balong lasai ka segi arpendu tarik kabede DC bang ba ngamla ban le kan ni ban pesangai namar kidan sibun ki kendrum kan ram bat kini kisamlawat kambat jam ki ada pas haki written test mah ti ngipat hak beri berkan ni kum bisang walang ni haban syong perkhat guna ban le nam ta lasai kasi la de ingin move shot tan ne ni le kini action kalau ba isa hadin kata ka jing syong perkhat jungi isala ban ai karai na kalian jungi hak beri dulu isi di ladawa no isi hak beri berkom thungkam hapo DSC kadai banong ko khoj nadu ke kerkom penyele atau exam ini naklen dumi orang bahak forward to exam ro ya gitu ki question paper itu ki question paper kimdei ban leak lani kimdei ban habangi juga to exam em ke judo kini ki question paper em ki justam tingi ong balak no ka kitu ki question paper haswa ban tho exam ki ban stamp te na la tho exam la dai ka por
salau no ye gitu ki question paper sa sam si ki ba kata kadai ke ba ni dawa no disi ba kadai banong ba khoi namar lada gitu ki question paper kimdon ye ka stam la pendat ha gitu ki question paper kemul kata kala don ka ka ba la le butuk la de kala don ka jing le ka ba mi hap te hadir habai de ba kadai la ye kren produksi ru ni ong ba pikular ingi ba nang ni chakmat ka long ka ba khoi ha ka bede ka thum kam thum jam ong khoi na kular ti bat ngi ong lada kalong ka ba khoi sisa na kaliang jungi kiseng balang ha ko por penong exam ngin le japo sport lada ngin lap ngin le dak bateng bat ngin sisa ya kani ka rukom thum kam bat na kaliang jungu ba lada ong yang ni ba lada filap ya ha bede ba kani ka banta pin ai report yang ni bat ong ru ba nang ni chakmat lada ngan penong ni ka no ke exam un khot lang ye yingi kum kisang malang bat un pun i ba kumno nga organize ye ka exam ha ka bede bat kijing le isi bat uong ru yangi ba ada phi kwa ban ai jingmut phila ban ai jing tho ini bat hak po haswa ban dong kijing exam ro ban long ye ka exam philwa nakat bat ni ne le expect lang ha ka tu ka jaka bu le jaka exam kata ka de kijing tawa yingi